Pored izdavanja udžbenika, očuvanja jezika i tradicije, Zavod za udžbenike ima još jednu veoma važnu misiju koja je vezana za našu dijasporu. Evo na koji način domaće izdanja stižu na adrese naših ljudi širom sveta. Misija Zavoda za udžbenike je i očuvanje identiteta naših sunarodnika u zemljama okruženja, kaže direktor ove kuće Dragoljub Kojičić. Tako Zavod pomaže đacima u Skadru, Srpskoj gimnaziji u Zagrebu, Tekelijanumu u Budimpešti, srpskim školama u Temišvaru. Potrebno je da i naša dijaspora ima jedan značajan bibliotečki fond koji će da neguje njeno istorijsko sećanje, da pojačava i afirmiše njen identitet, tako da i u svim drugim zemljama širom sveta, od Sjedinjenih Američkih Država pa do Australije, naše knjige su prisutne i mi na taj način smatramo da ispunjavamo misiju zbog koje smo i osnovani. U saradnji sa našim ljudima van zemlje dešavaju se i mnoge zanimljive situacije. Kojičić navodi primjer razgovora sa Pavlom Brajovićem iz Srpske zajednice Skadra, koji je zamolio da Zavod pošalje bukvare za njihovu decu. Naravno da sam oberučke prihvatio, to je čast bila za mene i za Zavod i za Srbiju da možemo da pomognemo svoje sunarodnike, ali sam ga samo zamolio da iz administrativnih razloga da nam uputi jedan dopis, pa ćemo mi to poslati. Međutim, on je rekao, molim vas da vi to napišete, a ja ću poslati jer moj srpski nije tako dobar, nije tako učen kao vaš. Ja sam mu rekao, gospodine Brajoviću, ja klečim pred vašim srpskim. Pored toga što pomaže naše institucije u inostranstvu, Zavodu nije strano da veoma često pomogne i pojedincima. Ne bi se reklo za tako veliku kuću, ali primjeri to i dokazuju. To je jedna donacija koju smo uradili za malu Milicu iz Prizrena. To je bilo sad u avgustu, a donaciju komplet smo donirali, knjige Milica je 2. razred osnovne škole. Milica nema nikoga, tamo nema čak ni školu, uči u crkvenim prostorijama, ona i njen učitelj. I onda smo komplet udžbenicima donirali i nastavnim sredstvima Milicu, đačku torbu smo joj poslali, ružičastu barbiku i njenog učitelja sa priručnicima za nastavnike. I tu donaciju je odnela filmska ekipa koja je snimala film o maloj Milici. A devojčica iz Štrpca, koja je isto sa Kosmeta, 3. razred osnovne škole, bila je u gostima u Kragujevcu. To je jedno zavičajno udruženje koje je pisalo molbu da joj doniramo knjige za 3. razred i mi smo to uradili. Direktor je lično odneo tu donaciju. Samo u poslednjih 9 meseci Zavod je poslao donacije na 50 adresa. U brojevima to je 3121 knjiga.